Chama ubane ka kapa ya rede de Pushamel re be re no be le dile moruti ka se fela maga ge shole ya tseba ke ka mokgwele gore re bereka ka gona e fela ga gone taba ntle go se sebaka nke ke kitimele ka molago Professor Moremi ke moka a no re tamišetša bali ba rena le batheletši ka kakaretšo ke moka a re kgone go tsena ditabeng Professor a ke go tame malome ka kapa a ke go leboge go kgonne go tsamaisha mmereko go batho ba kgona go kry-a maele ke dumediša magoši bokgošigadi ba etapele ka go fapana baruti ba porofeta dumelang ba gešo ke dumediša batho ka moka kudu gagolo bao ba thekgago radio ya ga borena motse community radio station ka dikgokaganyo tša leago ka mola matlakaleng a go fapana re a leta mama ga gešo re re thobela ke leboga ga kudu ge ba eng ba rena ba ile ge ba ekwa pitšo ba kgopela ba thušiwa ba tla batho ba modimo go tšwa lefaseng la kgole matlerekeng mafase ka go fapana ke leboga thata ge le kgonne go ka fihla ba gešo le lena le tle le kry-e thušo batho ba swanetše ba kry-e thušo kgomo re thuša go itsoša ge ile ka go nyaka go tsoga thušo re a e latelela le kae ba gešo re gona mma ke mang o tšwa kae gae ke nna Jemina wa ga mogolo ke setlogolo ga mphatlhele ke tswa ke le Matlerekeng re a leboga kgaetšedi ya ka mo a botse ke phile serious wena na o kae o gona ko wena mang o tšwa kae kgaetšedi ya ka o ke mama gago o bo alright a re a leboga maga gešo a re tshepeng gore le amogelegile le no lokologa maga gešo se re se hlokang fela go lena ke go nore le no re fang ditaba tša lena tša straight le se ka tlhole pota ka mo gombe le gopole gore le se ke la bitša batho ka maina ge e ka ba ke moagišane no ba moagišane ge e ka ba ke ngaka tsoko ge e ka ba ke malome ge e ka ba jwale mma gorena sebaka ke sa gago nke o itiedilletlhe nna ke tlile mo ntseng tše kgolo ke lla ka lapa la koko le tate mogolo sebela ga mamaka lapa lela ke le kry-ile e le marope ge lapa lela e le marope ka tsela eo ga ba mmušo ke ge ba dira gote ba re tere ngwadiše dintlo tša di-RDP ka nnete ke dirile bao ka ngwadiša ntlo ya RDP ge ke swantše ke tle ke e dule ntlo yela mmamogolo wa ka ke ge a botša mamaka a re aowa Jemina nke ba a ile a nyaka setene se le sa gage and then ngwako o batla ba wagela ka setene sa gage go tla beng gore a tlage ka a bo mme wa ka mo ngwakong o a ka se o dule and ebile ga a ka gapeletša go dula nna go tlo direga gore nka se tle ke sa tla ka mo gae ka moo ka nnete ngwakola o dutse sebaka se se telele go sa dule motho a fitlha mo e le gobane ka 2021 ke ge ke tlhokofalela ke morwa ka mo mathomo ba go sa gore a ka simolokele ko a re ditse ga koko le gona ka tšea ngwanola wa ka go mmolokela ka ga koko e ke mmolokela ka ga koko mama ka a re Jemina go ka gone o tswe ka kua di-RDP o tlo o dule ka moga koko go ka bakana go rena ge le rena go ba re nyetswe le bommamogolo wa gago a gone le gore o ka dula motho ka mongwakomong nambile ka re mama ka baka la gore mmamogolo o ntšhitše lentso a ira go wena wa mpotša wa re o re so ba le nna ke tle ke gapeletše go dula ka ngwakong mo ge nke bele obane ke ga gago e be go tla kwagala gore ke tla phalela moreba marakane ke ga mmagago a gone le ntho nka e dirang ka nnete re fetša go boloka ngwanola ra boela morago ge re boela morago gape ka 2021 gape ka November o hlokofetše ka June ka November gape go robala ngwanago ke bana ba latelang wa go sa gore ke ya gona gape ka mola re ba phuthela gona ka mola ngwakong mola ge bana ba re ba phuthela ka mola ngwakong mola go a direga gore swantše o tle ngaka e tlo thekga motsula ka nnete ngaka ye o dirile jwao a ba robadiša le bana bale namile bale ke botse kae ka di-RDP ge ke dirutse ka di-RDP bophelo ba ka a boga botse le bana baka kore ke uša gore mo moyeng wa ka ke hloka moya yela ya bana ba ka baka la gore re ba laeletše ka mola DP be re dula ka gona
ra ba tšea ra ba iša ka kua ga koko ke buile re tswaletše ngwako nna re dula ka re dp bona gore bana ba sesella ba nyakana le nna mabona le bana ba gago a ba kgone gore hwetša seo se ntirang gore ke be ke tlemo ke kweša gabotse gore ka gae nna le bana ba ka re lwetse ruri gore ditšhelete ge ke e swara a ke kgone go bona gore ke dirang ka yona bopi le bona ba ngwathiwa ke gore bophelo ba ka le bana ba ka a ke kgone go kry-a khutso mo moyeng ke seo ke tlileng mo go lena gore nka kry-a thuso ya mofuta a ka baka la gore ge e le bana ba ke hloka gore ke be plekete le bona mma gorena ge ke go kwa gabotse ge o re mathata a gago ge o wa tšea o wa bea ka tsela ye wena o ikwišang ka yona ko gore bana ba gago ba wena o ba bolokileng o re o fila o ka re ba sesella ga ba kgone go le bona ba lenyaka o rialo wena le bana ba gago gantši ge lelwa le bakae dikgoga kore ntwaneng yane ikgosa gore go tserera setšana ka molagarang ga ngwaga ko go tse baagišane ba re theeleditše ye o e gopolago gabotse ya ntwa ye e leng gore o ile wa be wa kry-a ebile baagišane ba le tlhalletše ka diterata ba bangwe ba le tlhalletše mo megoteng le be le bakaeng bako ya ka le bana ba ka go ile go ba le kgwedi ye nngwe ka go gola ke boa go gola ga ko sa re tšhelete eo a sanka ka e berekiša ka maleba ke sa e berekišang ka maleba ka ba motho e le gobane o ka re ka mokgwa e le gobane ke tekwa gore o ka re ke hlakahlakane ka bona ke reka kisti ge nka no kry-anyana dilo a bona tše pedinyana ka noma motlho mongwe ke tla ba relieved mo moyeng wa nwang mma gorena ka nwa madila wa nwa madila okay nambile bana ba wa ba le tše e le bane di a hlaela ka mogae nambile ge ba thoma ba boledišana le nna nambile ka thoma ka ba godimo for bona nambile ke ge ntwa e thoma e tsoga bona bona mara jwale mma gorena ge e ka ba wena o le shaedi la go berekiša mašheleng ebile o motho le go nwa madila and then ge bana ba go bontšha bošaedi ba gago jwale ka mma go bona and then wena o phagama o tsentšhetšang bahu mo tabeng ya gago ka baka la gore bahu bana se bona ba go rometšeng madileng bahu bona se bona ba nthumetseng madileng mara go bolela nnete nna kore nna ke no re ke nagana gona ka mokgwa o batho ba modimo nna ke nyaka thuso ya gore na bana ba le baka nna re tlo hlakana jwang and then ntlo yela ka mokgwa le leng ka gona e tlo feleletša e le jwang ka baka la gore le mafestere a pšhatlegile and go tswaletšwe ka mola gare ga ngwako mma gorena mo o dulang a o le motsa kere wena a ke ne motse go ya ka tsebo ya ka le ka mokgwa ke tlhong ke bona batho ba dira ka gona o dirile gabotse ge o tšere bana ba le ba gago wa ya go ba bolokela ga geno because bo ka se ba bolokele strateng so bana ba le kua ba boloketšweng gona ba boloketšwe plekeng e right a ke kgole gore ba sesella mohlho mongwe ge nkebe o re gore na ore o ile wa re o ya go hlola ba re bana ba le ga ba robala o ba boloketše mo plekeng ya maleba jwale ge o re ba sesella ba nyakana le lena a ke kwešiše gore ba le nyaka jwang bona ba le plekeng e right a ke kwešiše gore bona ba sesella jwang ba le nyaka jwang ka gore bona ba plekeng e right o ba boloketše plekeng e right kua ga bomma go bona ke mo be ba swantse ba išiwe gona a sa ga mma go bona ke ga koko a bona a ke ga geno ke ga gešo mogolo ke ga bommago ga geno ke kae gane ga gešo ke mohlanga mme wa ka o netšo ga mokolo a ga motse mohlanka nna ke ge ke tlo ga mohlanka ke re ke tlo dula mo RDP mo ntlong ya mmangwane ya ka o robetše batswadi ba gago ba sa phela mme wa ka o sa phela mama ke ena robetšeng and then ntwe e dirileng gore ge bana ba ke ba fetša go hlokofala o ba iše ga bommago o seke wa ba iša ga geno ke eng mama ka o rile ke ba tšee ke ba bolokele gona ka mola ga koko ka baka la gore mohlanka a ke kgone kutša o rile mohlanka di tlo nkosa ditšhelete ore jwang a ke tsebe le ya kwana wena le mmago nna le mama re ya kwana gabotse ga bommago go dula mang a go dule motho ke yona ngwako ke bolelang ka ona ke re o tswale ke be le leropi bomalomago ba kae a wane bana ba bašimanyana ke
ke basadi fela ee ba metseng ya gona ba nyetse and then wena o ntšhitše ke eng ka mola ga bommago ka gore ke kwa o ka re o bo o dula gona ebile kgone le go ngwa di-RDP be ke sa dule ka mola be ke dula ka matlerekeng ka di-RDP and then ka mola ga koko e no ba lerope go sa dule motho nna e be ke tsoša motse ola ka go aga ngwako wa RDP gore at least go be le ka ga koko wa rena gore ge re tshwenyegile re kgone go tseba gore re robala kae wena o le motswadi o nagana gore bana ba gago ba ke kae mo o ba šitelang gona mohlomong o ba gata dikgontse mona le mona jwale ka motswadi o bolela nnete ye e leng gore e gona bana ba ka ke ba gata dikgonse ka go nwa jwala le ka go berekiša tšhelete bošaedi and then le ka go tsenela tsona dikamela ora re ke yona tšhitelo ke šitelang bana ba ka yona kamela go berekiša tšhelete bošaedi go phela ka madila nko gore lekopelwana lewe re ye mo go kgaitšedi ya ka mo ngwanešo o tlile mmago mo akere mmago o re o le šitela ka madila o le šitela ka go se berekiše tšhelete ga botse o le šitela ka bo matšhonisa o le ngwana wena ka kua gae jwale ka ge mma a bolela gore le ne le mokgwa go se kwešišane ga botse le gatana dikgontse le be le hlabelane mašata mmago lena wena jwale ka ngwana wa ka gae o mosola mo kae mama ke mosola mo phateng ya gage ya go nwa jwala kudu ka gore a bo mo duliše gae and then ga e nwa jwala so o šotiša le tšhelete ka gae go ne letse e leng gore di a šota ka mo gae mo e leng gore ga go sane tšhelete gore swantse re ka direkang ka gona so le gona ga šetse a le gona kowen majwaleng ebile tse a re nemetse swantse re molate kowe majwaleng re molate gona ko a leng gona then ge re fitlha koo a re kwane ge re bolela le ena cause o nwele again o thoma gore ra setša then ra tsamaya dilo tse swantse di dile gabotse di dila le nna dilo tseo ka gore ke nna o mogolo ka ko gae a berekiše tšhelete ga botse wa nwa and then ke re a šetse ke tse gore ke bolela gabotse ka mo bolela ga botse ngwanaka a šetse a ke no re dilo tša lapa la gage a šetse a sa šetšeng o le mo o ngwana gage o mogolo wa le ngwana gone jwale and then ge o re go phela ka madila ga gage go mo dira gore a seke a dula ka gae o kgona go fetša matšatši a se gona ka gae goba o no ya go tethabiša ka madila a boa ka gae o tsamaya frogo o boa bošego nako ngwe a boi wa robala ko cause ba dlala le dikarata gona mo sometimes mmagorena e re go thuše re go age number one ke a kwešiša gore tše dingwe mohlako o ka no bo go eme ka pele ene o go disturba kgopolo ya go nagana ga botse o abuse bana ba ene bana ba e sa le ba bannyane ba swanetše ba tsene sekolo so potšišo ke gore ba copa jwang sekolong ka mma bona wa seneng taba le bona a no ya dikarateng a nwe jwala ge a fetša a šomiše tšhelete bošaedi ga a fetša a ye go bo matšhonisa ga se bophelo bo o swanetšeng o bophele gape ke nagana gore mma gorena o swanetše o te tsebe bošuana ba lapa la gago wena ene bana baki ba hloka go focus go sasa o tle tlo palla go kgalema wa mona ke ngwana ngwanyana o tla kry-a boyfriend a go dula ga bo boyfriend o tla nwa jwala a phela thaveneng o mo kgalema jwang ka baka la ditiro tša gago di swana le tša gage so go nwa le ka baka la go hloka šedi ga gago o aparetse ke mathata ka lapeng ge o fetša o blame bahu gore ba sesella ba lenyaka ba swantse ba le hwetše kae ka baka re ba fita ka gae ba kry-a ba ba ile go bapala wena o ile dikarateng ge ba swantse ba communicate le wena ga ba kgone go communicate le wena
o nwele tše dingwe tša tše di le makatšang kapa di le tlabang mo maphelong a lena tše le ka dumang gore Professor Moremi a le thuše mo ke eng Mmagorena nna be ke kgopela thušo ya gore ka bana ba le sale ba robala a sanka ke hlapišiwa ke kweša ga botse gore go ile wa hlokofalela ke ngwana swantse go hlapišiwe nna ke rile ke botšiša mama ka re mama bale ka bane morwaši o robetše re tswa go boloka ndane go hlokagala gore ke ye go bo re a tseba ke kry-e mabotlelwana ore dikerekeng ke kry-e dilo tša bona ore jwana mme wa ka re a fetola re a wa se monna wa gago a go hlokege selo ene so ke a kweša gore ba bangwe ga ba hlokofaletše ke bana ge re dutse mo re dutse mme a bolela gore aowa re a nwa re a oretswa re a tlhapa lehu le swana le toronko lehu le swana le toronko motho mongwe le o mongwe ge a ka swarwa ga a bua toronkong o swantse a hlape leswiswi motho o mongwe le o mongwe wa hlagelang ke lehu ge a fetša go boloka o swanetse a hlape leswiswi mosadi o mongwe le o mongwe ge a ka kry-a miscarriage o swanetse a hlape a lafišwe gore miscarriage wola o seke wa tla wa mo khosetša di miscarriage tše dingwe kapa go tlhokofalela ke bana ba bangwe sese ka kua lapeng la geno le ya robala le ne boroko wa robala o sharp a gone lo tše di go tshwenyang bošego a nke le lora le kopanetše mapaele banna ba le sa ba tsebeng le ba le ba tsebago potišwe e tlo o boela gape le ka mo go wena Mmagorena e na le go lora sesa ka hlokofetšeng ditekwane tša badimo sediba or noka then ya ke tšone tše ke di tsebang mara ke a robala wa robala ngwanešo Mmagorena a ke tsebo rena o tlo kgona go e araba ka gore motho ga a nwele madila a nwele madila o no robala kapa mohlomong go ile dikarateng o ile o betha selala ga o kgone go tseba gore na ka gae go a robalega kapa ga go robalege le ya robala ka gae ke a robala mara nako go no kera ke robetša apa ke nwa bjala sore ke nwa everyday e no ba yona nakonyane yona nako e ke kry-leng tšhelete ke yona nako e no bane dilo di a senyega ka gae mara ke sena le tšhelete or kera ke swere e nyanenyana yona aowa ga gona le gore nka tsama mara wantse ka no ya gona mo disaseng ka swara tšhelete ke yona megopolo gore bale ke a tlo ke tlogala bana mara ya go robala yona nako ngwe ke no go kry-a ke ke tsoga kgwetse ke kolobile and then go tsena go ngwe ke kwa le mokgonyane o mo snacksenyana so ke bua ke botsena kgopotso ke re kgopotso gape nna a ke tenkgela gabotse a kgone go kuša re monkgo gore o ka re ke eng se be se ntira bošego na Mmagorena e re pele ke ya ka kua go Professor Moremi ke le ke go bontšha gore go le so o motswadi a ke rate gore tšatši le lengwe o tlo palele ke go kgalema ngwana ke mosetsana wa gola diadolescente di tlo mo apara kapa šetse di mo apere o tlo ratana ge o sa kgone go ba motswadi wa gabotse mo baneng ba o tlo palela ke go ba kgalema because o tlo re go ba kgalema ba te phetolela ba go botša ditaba tša gago gore go a swana le wena o dia 1 2 3 4 so ke kgopela gore o skware mola mohlomongwe o le wa dikujwana di magetleng wa te kokeletša motlhako o golla bana ba bakae wa bereka and then go golla bana ba i4 I think it's ge ke sene maka it's about boma 2 point something and then gape tšhelete go ne le motho mongwe o a e berekela tšhelete o e tsogela forogo ya mmerekong ke mogolo wa gage khatha go tšea ditšhelete ko matšhoniseng Mmagorena ene lebaka la gore o tšee ditšhelete ko matšhoniseng ke lebaka la gore go o tšhaile o duma go tšhaya dikarata ka gore o a di rata then o ya go tšea tšhelete
o ya gore o tšha dikarata go fitlha kua di ya go ja bana ba gago a ba ne sukiri ka ga ya go nwa tee aowa se ka lebaka leo la gore karata ka ya matšhonisa sense mošimanyana ka o rile ga a bajo ka baka la gore be ke sena le background be ke sa kgone gore ke reke dijo and then ke be ke gotse ke motsamaiša mo ke motsamaišang gone goa fitlhela mo e le bane be ke tsenetse society sa phokwane sankgata e se fetša senkgata ke go robala ga ngwanolo a kosa gore ke mošareng ba nyaka catch ga ke na le tšhelete bo sa patele society ge sešale se go kgatha be šetse ke ye menyana alright o kolota bokae bo matšhonisa matšhonisa ke 4,000 o kolota 4,000 and then go fetša go patela mafelo a kgwedi wa boa o tšea gape and then ya go nwa jwala o e tšea kae ka gore o ka gare ga dikoloto o tšea kae tšhelete ya go nwa jwala eno bana bona ge ke bona bele ke a bona bana ba tlo gore ke tšea tšhelete Mmagorena, o tšhelete ya ke na le bagotsi o ba go nweša ke ne le bagotsi a ke le gore nako ke tswe ka ga maybe ke swere bo ma-40 rand na mile re fitlha kwa ra hlakantšha rang gore ke tšea tšhelete ke wa tseba re 40 ranta e reka phakete tše 4 tša malana and then go rekile phakete tše 4 tša malana le ka se kgone go ja 4 days and then wena o kgetha go tšea 40 ranta o ye go reka mabotlelo a jwala ka baka la re ditšhomi di anwa and then o swantse o nwe le bona wa Mmagorena rwala maikarabelo Mmagorena ga o mogolo gore kore o ka tloge ore bagotse ba ka ditšhomi tšaka gape ngwana a ka se le ditšhomi le wena wa ba le ditšhomi ene gona le ditšhomi tša mohuta mang tša go seeletšane gore tšhelete a se ya go nwa jwala ke ya go hlokomela bana ge o le mme wa lapa o godile Mmagorena le meriri ga go šiwešetše e thunya ke emetšhweo so dilo tše o di dirago ga se tša go swanela ebile ga tša go lekana šutelela bana ba e be bona o llang ka bona gore ba tšhaya dikarata e be bona o llang ka bona gore ba nwa madila e se go wena o tlogela ditšhomi ka baka la re ke lemogile ditšhomi tše tša gago nka se re di ya go diriša mara go ra gore ka moka ga lena ge le kopane a leeletšane gabotse number 2 Mmagorena tlogela jwala motswadi tlogela jwala bana ba ka se nwe jwala le wena wa nwa jwala go kgonega tlogela jwala motswadi le ge ba ka tlhoba go rekela tlogela jwala Moroka nna ke feditše go fetša jwale ke feditšeng ke tlo be ke bolela ge re ya go balli ba bangwe ke a leboga prof ke nagana gore ke a gago mongaka o ba kwele o nkwele ke nagana gore go bo le mowe o bo theleditše go be go le ka mogodi bona go ka gona le ka mogo bona go ka re ba hloka tlhatlo ya mohuta mang ba hloka thušo ya mohuta mang okay a ke go leboga malome ka kapa Mmagorena wa ga mokolo mmago o nyetšwe ga mang and then why le sa dule ga mokolo mme wa ka o nyakile style mohlanka ke ga mokolo and then why lena le sa dule ga mokolo a ke ra la nyalwa ke ra wena wa nyalwa ka why o sa dule ga mokolo go khomotse radio ya go mola ka mola ga mokolo ga kokwa ka mama ka o tswile ka mola go se ga botse ke seo ke lebaka le nka se kgone gore ke boele ke o dula ka kua ke rela gore ga mokolo lapeng le mmago a nyetšeng go lona la papago le mmago ba sene motse papago mmago ile re ga a nyalwa eng lapa a nyalwa ka ga koko ga sebelega papa senka mama ka a nyalwa papa ka mo diregistera mmago o nyetše a nyalwa ga bo papago ka ge monna o mongwe le mongwe a nyala mosadi a mo nyalla ka gabo jwale potšišwa ka ši lapa la mmago le papago le kae le mohlanka why le sa dule go lona le leng mohlanka a wona ke tlogile ka tla ka dula mo matlerekeng ka mo matlerekeng o dutšeng ke ga kokwago ga gabo mmago ke ntlong ya mmangwane aka ausi a
mamaka and then nna ke tlogile ke tloga kua ke re ke tlo dula ka ga koko ke boela ka ga koko ke reile motse o pšhatlegile ke seo ba tseba ke nyaka go kwešiša gore ke eng lebaka le le leganetšang go dula le mmago lena awa lona go le lebaka le lenkganetse go dula le alright ya bobediši why o sa dule lapeng la gabo mmago lapeng la ga bommaka mmamogolo o rile ka mola a ka tshwanela go dula ka mola ee alright mmamogolo a re a go raka wa ria eng wena wa sebitši ba bang ba bagolo wa nyaka go tseba gore why mmamogolo sa ntša nthake mola ke le ngwana ke sa bereke ke o dula kae le bana baka mmamogolo o rile ka mola ngwako ola ke dirile phoso ka go ngwadiša ka mola lapeng la gabo nkebe ke ile ka nyaka stene ka bankagela ka moo so ka mola go ka se bonagale gore ke dule ka baka la gore ka mola a se ga mama ke gabo mme wa tsere ke nyaka a ke nyaka go fihla ke nyaka gore ke kwešiše lebaka le mmago o nyaletšwe ga bo papago mmago gone bjale o nyakile stene o mohlanka ke ga geno and then wena o matlerekeng matlerekeng mo o leng gona ke ga gago goba e sa le ga mmangwane ya gago ke ga mmangwane mara ba nyakile stene ka reikopo ngwako la ba rile ke o dule nna permanent no ke nyaka a ke re sa le ga mmangwane bo mmangwane ba dumetše mmamogolo a go raka ka kua gae go fitlhelela ntlo e thubega e šala e ne nnoši go sa dule motho ka gare mmangwane o robetše le mmamogolo o mo robetše go šetse mama le mmamogolo o wa kere mofela alright ka go bana ba mmago le bana ba bakae go bana ba mmare bana ba bane le bana ba bane motsola wa geno wa gabo mmago go o šala o phušoga be o phušogile le o lebeletše wona o phušogile re šetse bomama rena ba le metseng ya bona and then la se fele le ba bitša la ba botša gore mmamogolo re ke tswe ka mola mare lapa la koko šedile la pšhatlega ra ke kuše gabotse ke re nna ngwakola o pšhatlegile a ke e hlalose so ge ngwana a nyalwa motswadi a nyalwa o sepela le bana ba gage ge bana ba palela ke go phela le mma go bona ba swanetše go ya ga gabo papa go bona mo mma go bona a nyaletšeng gona ge ba palela ke go phela ga gabo tate ba swanetše go ya ga gabo mma go bona mo mma go bona a tšwa go gona malapa ka moka a go paletše wa fetša o e ya ga mmangwane gonke le o ka lapeng la mmangwane le lona le ya go palela a lempalele ee a lempalele nna ge ke tlo tla mašala ke tlo ngwalela mo be ke kgopela go botšiša gore nang motsola ke o tsošitšeng ka baka la gore a go dule motho and then mafestere a pšhatlega nna be ke nyaka gore ke o dula ka mola and then e be ga mang e be ga koko sebela ga mang o nyaka o tsoša motse wa koko wago ee ke nyaka go dula ka mola ka na go dule motho alright ge o ya go tsoša motse wa koko ngwane ga gabo yo ba kae gona o ba le ga gabo nneng bona motsempaletše so ge o re motse o go paletše go ra gore a o redi wena gore kapa go lwela gore bana ba swantse ba bele ga bo bona bana ba batlo ba le ga bo bona go tshwana le ge nka kera mmereko ore le bona ge ba šetse ba bereka ee ba tlo nkagela ka ga ka ra dula ka gane ee okay moroka mma go rena ke ya go kwane ke nyaka go go thuša ka se sengwe ge o ekwa ke go botšiša so ka tatelano ya malapa ke go botšiša ke le tseleng ya go ya go thuša go ne le mong ka gare ga ona ka go robala ka gare ga ona ka motseng o wa le kwa bo 5 ke ka mo nyaletšwe lelapa ka gona wa re go o tsena ka kulapelelela wa kry-a e le la mang e le la ramogolo wa bana baka gane mmola go ne le mašopi ke ka mo ba pšhatlileng be le ngwako wa mobu ba tšea dithutlela tša ka mola ba rulela o be ke dulang ka gare ga ona alright lampile ge ke be ke dula gona ka mo a wa re phedišane mengwaga ya sepela wa fitlha mo e le gobane mmamogolo wa bana o bitša mmamogolo wa ka wa kerema a re aowa motho o ga ntlwele ka motse ka baka la nna ke nyaka go tla go nyala ema mmane ya bana ba ka
o raka ke mmamogolo wa mo nyaletswe go lapa e le mogaditso ke mmamogolo a ke rena ke mmane wa rona banna ba rena ke bana ba motho o raka ke mmamogolo o mong gape kua alright ba ile go raka wa dira eng o phasitše o biditše ba gae le ile la bitša meeting ore o ile wa no tšea thoto wa tsamaya wa boela morago ile ya bolelega ka banako tše ke tlo thota ke mofounetse ka re mamogolo kgopela o tle ka kuane a fihla a ga le banna ba go bopa batla ra dula fase ra e bolela ka re aowa motse wa motho ga o ne le boroko ka ge mmamogolo ke gale ke dutse 5 years a duletse go oketla ka motse wa re ke tswe ka gare ga lapane sona ko ela gore ke tswe ka gare ga lapane la ke ya tswa mare se se šalang ga ke hlale ke sa le ngotse ga bogopa o kwele go go botsišitše gore wa gama wa re wa gama wa ga mokolo and then o ngwetse ya gama ya ga bogopa go raya gore wena o wa gama bogopa go raya gore o bogopa kere go raya gore dilo tša gago di loke mama boela ga bogopa o ye go dula fase le ba ga bogopa o ye le ye go kgopelana tshwarelo ba bogopa ba go nyakele madulo o ngwetse ya batho ba kua o nyetseng ba go nyaka o ka se be ngwetse ya batho o sa nyaka go boela ka gare ga o sa nyaka go boela ka gare ga lerope la ga bommago tsoša motse wa ga bommago o kgonne go tsoša wa gago bophelo ba gago bo ka se loke mama a go ne ntwa ga go e tlo go lokelang gobane go wena wa tseba gore ke makoti wa kae mara o boetse o dutse ga geno wa nkwešiša kore re tlo go botša nnete mama a gone gore lo tša gago di ka loka o timetše ka bo wena go thoma ka fane a o te tsebe gore o wa gamang o metsi magako mo o sepelang gona o a rakiwa gore re pele re ya go lokiša taba gore wena o boele ga bogopa re swanetše re thome ka go lokiša wena o loke o nyake ke batho o ka se kgone go tsamaya o rakiwa wa tsamaya o rakiwa wena mo o fitlhang gona o a rakiwa gore re gone nto nngwe ka wena e right ene ntle le gore o ilokiše o sa tlo o ya kua o tlo rakiwa gape gonjwa le bona o blame ke bana ene go ba motho o mogolo o blame ke bana a inyakege ntho mokhutong gonjwa le o walla mama a o ne tšhelete o walla o ka gare ga dikoloto o walla o ka gare ga lapa gore badimo ba go tsogetše maatla bana ba gago ba tshwenyega a ke botšiše mo tabeng ya bana ba bolaile ke o a mathomo ba kgoga nyaope ngwana mathomo o gogile nyaope o a bobedi yena ba no phela ka go bajwa yena ngwana wa gago o bolaile ke nyaope goba o bolaile ke batho goba o bolaile ke nyaope o hlokofaletše kae ka gae and then o hlokofetše ngwaga mangwano 2001 wena o nyetše ngwaga mankua ga bogopa bona ke ngwaga mamara go njalo ka re e ka ba more than 8 years and then ka ge o le ngwetši ya ga bogopa wa e ge le fetša go roballa ke ngwana le sa motšee le mmušetše morago ga bogopa ka ge o re ngwetši ya bogopa le dumela ba geno ba re le bolokele ngwana o la mola a ke re wena go le ngwetši ya bogopa go re le bana ba ke ba bogopa o swanetše go roballa ke ngwana ba bogopa ba tsene ba tle ba boloke tlou ya bona jwale ge wena o roballa ke bana go etla ba geno ba nnoši ba etla go boloka ebile le sa bolokela matlerekeng o sa ria phošo nngwe gape a bogopa ben ka se kgone wa mmoloka ka baka la gore ngwanyane wa bobedi ga ba ile komeng ke latile mmamogolo wa bana ka re ke kgopela gore ngwana o ka letsoku a tle a gate ka mola mmamogolo a re a go kgonagale ganeng nke ke botše something mmamogolo ke makoti a ke jwale ka wena banna ba ga bogopa ba kae makoti o mogolo a letša katara ka mogo aowa ba gona o ba kwana le dipheto tša gage ka mokgwa ba kwana le dipheto tša gage kamane ke kgale nako ke ntse ke ile ka gona gare ga lapa lela be re no dulela re bitswa meeting gona ka mola motseng ona ke nyaletšeng lapa ka gona ge re nna ge ke bea taba ge yena a bea taba ba saeta le yena okay ba bogopa le ba begetše lehu la ngwano ba tsebe alright taba ga go mama re ka se fetše le kgono
re swantse re kry-e ba bogopa if re go iša nneteng re swantse re nyake ba bogadi ba gago gobane lapa le o nyakang go leaga mo matlerekeng a go kgonagale gore le agege wa ikwešiša ke kgopela gore lapa le o yang go leaga o ye kerego ba bogopa ge e le gore stene se bo o tsene ka go sona ba swanetše ba go nyakele stene ba bogopa ba ye go go nyakela stene o tsoše lapa la koo ka ge e le gore le jile tša batho ala di bušetša morago wa nkwešiša and then e re ya tabeng ya jwala mama a gone mme goba tate a ka nyakang go dula le ngwetši ya go nwa o nwele go lekane šutelela bana o nwele go lekane mama o godile šutelela bana dikarata ebile papadi o godile šutelela bana le bana ba seke ba di bapala lebaka ke gore dikarateng le bapala ka tšhelete ene mosadi wa mollo mongwe wa go bapala dikarata o sepela dingaka a eya go nyaka taelo ya mahlatse gore a eya dikarateng a wina fepela pala gage le tlo go bala mola dikarateng gobane le bapala ka tšhelete ye e berekilweng a gone tšhelete ya dikarata ye e ka tlang e hlwekile gambling ye nngwe le ye nngwe ka gare ga yona re berekiša setlhare nkwešiša mama so wena o ya kua ka lesehle o tlo phela o jiwa mehle ene mokgobokano wa mo go kgobokaneng batho ba bapalang ka tšhelete wena o etla o le lesetle batho a re hlape ka taelo tša go swana ditaelo ga di epiwe moleteng o moteng ebile a di epiwe nageng ye teng go na le phekong go ba re ke mohlumi e ba ka go bereka ka yona mo o ka wina batho ba le ka moka go fitlhelela o ka ba wina ngwaga ka moka o no ba wina go sene wa go jang so go ne le batho ba e leng gore ba tsena ka gare ga gambling ba tseba gore ba nyaka eng ngwano o go betše ngwano ene gore ngwano a loke ke ge re ka letšea ra le iša polekeng ya maleba ge ba kua ga bogopa ge ba ka go raka re tlo go botša gore o ya kae o nkwešiša mama bana ba le ba robetše mmola ba le tshwenyang taba ya bona ya gore re ye go ba tšea ke kgopela re e bolele ge re fetša go gahlana le ba bogopa ge re boa mo lenanegong re tlo boa re ne le ba bogopa re tlo boa re ne le ba geno gobane mathata a gago a sware wena o nonnoši mathata a gago a swara batho ba bantši mathata a gago mama a akaretša batho ba bantši ene o berekile go tla mo a se wena o titlišitše mo o tlile mo lla ka lapa a se wena nne ke badimo ba e leng gore ba re o timetše re nyaka ngwetši ya rena e kae ke mo o koleng ke go botšiša ke re mama o wa ga mang ka gore mokgekolo wa mpotša mo gore botšiša mosadi o gore ke wa ga mang o hlaka so e le wa ga mang o tlaiša bana so e le wa ga mang lebaka la gore o hloke boroko bana ba ba re mama a tle go robala ka o tlo robala dikarateng gobane ka malalapeng lela badimo ba go betha ba re etswa ka mo that's why o bona o ka re wa gae le go ka ga lapa la bommago o ka se be le boroko sesi o feditše sekolo o sa tsena sekolo why o tlogetše sekolo ke dropile out ka baka la situation e vele ke face ko gae bo face situation e jwang ke re mama ka tabaga ya go se berekise tšhelete ga botse eng affectile vele because vile e thomile e go affecta o bo tsena sekolo kae ke tsena sekolo re khuditše be le patela bokae mo sekolong ba isa patele sekolo be ke namela transport lebaka ke eng le le rileng gore o palele ko go tsena dikolo tša matlerekeng because di kgausu le mo le be le dula gona be ke tsena re phafogile la mathomo ke tsena re sesako mo yena wa hlokofetšeng ya so o rile go hlokofala vele ka bona gore nka se vele nka se kgone go kgopa because ne re le close too much ka bona nka se kgone go kgopa ga botse a se gona ka gopela mama ka mama gopela go ya go tsena re khuditše then mama a dumela ba dira ka go tsena re khuditše then ka thoma go leka transport
e fetsa ga ba le minero mongwe na a dula Matlarekeng a ya ga bota so ka bankgopela gore ke tsamaye le ene minero a dumela then a ke sa gopolo before yena be go na le transport gobe ke tsamaya le one bana ba tlhakanang transport eo beinya ka 300 ka re ke sešogo mama ka zang ka kgona go ipatela transport eo ka baka la ona mathata ake then ko kwa Thero mme o mongwe a nthuša like ke llela go yena le gona ka dilo tse dintši o nthuša ka dilo tse dintši so a nthuša go patela transport kgwedi ya mathomo pateletse kgwedi ya mathomo then ya bis two a gopela mama gore ba tlatsane gore a kgone go patela transport ba tlatsana then ba wapala o tswela pele then ka thoma go tsamaya le ena minero o na dula Matlarekeng o ne mengwaga me kae o na le 20 o dropile ka grade ma ka grade 9 ngwaga mang I think na le ngwaga last year or last year okay sometimes mo bophelong ke dilo tse dingwe di direga a re avoideng go blame batswadi go na le ro tlo blame motswadi try go tla ka solution ka lebaka la gore bophelo ba gago ke ba gago ene o aga gore wena o te kagela e le wena o agela bana ba gago ge mmago mmona ria diphoso ngwaneshu leka gore wena o leke go ria dilo tse di right ska kry le ria dilo tse di wrong ka moka ka mogae o re ke lebaka la gore mama o dira 1 2 3 mama o rile dilo tse di wrong yes o le fake mara taba ga go ya go tlogela sekolo a go thushi o na le bana ba bakae o na le bana ba babedi a o bereke wa bona re le wena o ya mathateng a mama wa bona re o tlo felletša o ya mathateng a mama bona o ne 20 years o ne bana ba babedi le go ga boima ka gae a o ne bophelo bo bokaone so wena o tsebe gore go ntjwa le bana ba isa le ba bannyane ke mmereko o santšeng o te create le ona wa gore o tlo tsebe gore bana ba ke ba godiša jwang go nyakega plan go nyakega gore o dule fase re lebelele gore na re ka dira eng gore re go thuse ene a gone ntong gore ka e dira ntle le go tsene sekolo o tlo berekele bana ba gago nto go le nno ye santse o e dire ko go preventa go se ka tla ngwana mongwe go nkwešiša prevention ke yona santseng re consider no gore re tsebe gore a re sa nyaka o mongwe ngwana a re sa nyaka bothata bo bong gape wa nkwaka and then o kgone go lebelelana le future ya gago sese re rata go thuša re rata go bona o le soke go godisa ngwana ke tšhelete ngwana ga a tsoga phurugo ke tšhelete ga a robala ke tšhelete ene ngwana o nyaka nako ya motswadi ngwana a tlo emela gore mama ka o ne le stress sa mamage no ke tlo ria so ke tlo leka go nyaka thušo e right le sekolo se e leng gore ka go nyakela sona o se tsene akere and then taba ya bana ba re tlo bona re ka ba support-a jwang bana ba ga bo papa go bana ba santse ba tsebe gore bane bana o nkwešiša swantse ba tsebe gore bane bana santse ba tla ba support-e bana ba wena santse o ye sekolong monno molomong ga a dira ngwana o dira ngwana a tekemišeditše akere ene wena wa go prevent mama le tlo bua mo re ya go bonana le bale ba bogopa le bale ba bang bale ba mokolo akere re ya leboga le re emele ka mona malome ka kapa nkadime o ganyane nkadime ganyane awa ke metsotsonyane mebedi fela wena go ngwana ka kwa mathomo ne mongwe ge mekae wa mathomo first born in 3 years and then o mongwe o na le bokae oh okay ke ba hlokomela bo papa go bona o ko moane o ke ba motho mo teng jwale and then yena se nka go tlhotlheletša gore o swantse o ye sekolong le no ja di go ara le a le netaba le sekolong sese e re go go botse ntwe tene bophelo ke ba gago le future ke ya gago mmago o na le diphošo tša gage o se ke wa dira di mistake
and then go dira di-mistake tse di khosang bophelo ba gago, then wa tšea mmago wa mo dira sethibo. Matšatšing a bolekgono sekolo se bohlokwa, le mebereko ya go cleana ba nyaka matric, le mebereko ya mabenkele ba nyaka matric. Ene bashimane wa bona bashimane ga ba netaba le gore na motho o tee kwa jwa mo seemong sa mohuta mang. Bona ba nyaka ntwe, bona ba inyakang ka nako bona ba inyakang, go sa kgathale gore seemo se a dumela go ba se a gana na. Ene ge wena o sa kgone go tseba gore na o tswa lapeng la mohuta mang, gape o ka se no dia seboku nne o sa lo monyane gore o ka no re wena o tsene sekolo. Le ge be ile gore kua re phafogile o tlogile ka baka la gore o re o be o gopola seseago ka baka la lebe le close, bo se wa swanna gore nke bo o tlogile re phafogile ka lebaka leo, be o ka kgona nke be o nyakile counseling ye e leng gore e tlo go dira gore o be calm, and then o kgone go tswela pele go tsena sekolo. Ke sure gore le ge o bo o nyaka transfer bo tseba gore mmago tšhelete transport a ka se be le yone, but you went there. So ga o tlo phela bophelo ba di blame ka diphoso tše wena o titiretseng tšona mo bophelong. Re a leboga ka reception. Yeah.